जी रुद्र विनायक न्याखिङ गनेर खलाया झिमो ठाकुरले प्यमय लामपट्टि ख थोप वर्षे छकजके प्या विजयमा पचले भैरव नै अझैमा क्या रुद्र विनायक गनेर ख थो जात्रा चाहिँ पूर्व कालन चाहिँ यान्छौँ ख अहिले बिचेछक चाहिँ विभिन्न कारण एना चाहिँ 19 वर्ष जी ढङ्गको ख जात्रा सुरु चाहिँ 72 सालन चाहिँ यानु ख ठो चाहिँ जात्रा पूर्व कालन चाहिँ यानु छौँ ठन छि कहिले न छौ 225 जग्गा चोयाटाउ पटे श्री श्री देना चोयाटाउको दु आठो जात्रा এটা चाहिँ विशेष चाहिँ जात्रा चाहिँ पहिला चाहिँ झिथो मोनी न्य चाहिँ पञ्चमी चौथी खुनु जात्रा जुइपरि ह उही से न्य चाहिँ थो दुवादशी खुनु चाहिँ च्याउ हनेको रे जिमो दु च्याउ हनेबले चाहिँ झि आसन देवट प्या बिजाका बाजन ठाना सिकाबुयापट्टि बाजन ठाबले न चाहिँ झिठो बाजन ठाबले चाहिँ भोटे बाजे पनि छ हेटौँ भोटे चाहिँ छठा टाडे अन चखौँ बखौँ ढकौँ उरेजी अहिले चाहिँ झिब्रिठो एकदमै टरौँ जात्रा खरगा हेटौ ज्याए झिम्सा चाहिँ ठो जात्रा सुरु याना चाहिँ उडु अन भोटे चाहिँ वो बखौँ चखौँ उरेजी ठन चाहिँ पूजा याना चाहिँ सिकाबु याना चाहिँ सिरै अहिले चौथी छन् यो चाहिँ झि चाहिँ थन बाँच स्याना बाँच स्याना चाहिँ चौथी कुनो चाहिँ पछि मरण नपाउने पचली गनेड्य स्वयं बिजना चाहिँ पचली वना उहाँ बिजना चाहिँ आज नाप्लाना ढक्कसित अन्न चाहिँ पछि मरण नक्यो पछि मरण नक्युले चाहिँ झिसँग चाहिँ पूजा सिरेका छको पछि मरण नक्यु अहिले पछि मरण नक्यु सिरेका चाहिँ हान गनेड्य ठा बिजना छे आसने वया चुना अन आसने चुना चाहिँ हान मिसा भएरका ढक्कसित मिसापिन्द झिसँग चाहिँ भए नक्युको चाहिँ ज्याजोल याना चुनु गुड्डु थो मरण जान के बेला चाहिँ पचली झि मरण जान के बेला चाहिँ मिजो त चाहिँ बुढापिना ज्यू मस्तन ज्यू मिसा त चाहिँ बाराटे ढङ्गुपी इया ढङ्गुपी मज्यू ए जुया चाहिँ ठो छे हान छे बिजना चाहिँ छे मिसा भए नकिउको चलन याना टाउको ख मरण जान नकि ढङ्गा चाहिँ झिथो आठे पास्नियारका जानकियो ए सन्तनमा मस्तेर वे चोखोपट्टि उन्नकी गाडे चाहिँ याना टाउपट्टि थो नियम ख हान पञ्चमी खुन चाहिँ झिस गने देउता चाहिँ हान क्वा बिजना चाहिँ पञ्चनाली उना चाहिँ ख्वासिला दिएका ख्वासिला अन हान चाहिँ आज थ्या उना झिस पूजा याना अन विधिपूर्वक पूजा याना हान ठा बिजना हान छेउया आस्ने चुना हान ठन पूजा याना पूजा सिरेका चाहिँ अहिले हान सिकाबु याना अहिले सिकाबु सिरेका अल्टिने हान छि चाहिँ जात्रा सहभागी जो हुने हो जात्रा सहभागी जो हुने मिलेन चाहिँ पचली चाहिँ झिपट्टि भचचुए चुना अन चाहिँ जुन चाहिँ मूल ठाकुरले चाहिँ दियो जुनी उही कुए चोम नकुन चाहिँ अनछक विश्रामी लागि हिलिपा ढका चाहिँ याना टगो ढुका ओ हिलिपा याले चाहिँ ठाकुरले चाहिँ एकछिन विश्राम याना छुचुयामा याना चुनी बिले आजै पिन खलटेसँग चाहिँ सुकुण्डा जुना गनेड्य झासन का विजय अहिले हान अन चाहिँ वो निम ठाकुरले चाहिँ हान मूल ठाकुरले त देव बिया अनवना चाहिँ गमे चाहिँ गमे क्वा बिजा रङका चाहिँ अन झिउपट्टि सरकारी पूजा न वेदु सरकारी पूजा या सिरेका चाहिँ अहिले झि अन देउसी खलटका चाहिँ छौ पूजा वेदु समेटेक्यु वो पूजा याना समेटेका अन तिनी गनेड्य त अजिमै त दक्षिण टेका पूजा सिरेका ठा बिजेना चाहिँ झिथन गोफले लगमे जसी देगल जुया चिकम मुगल जुया चाहिँ ल्याकुली वना ल्याकुली न झियान पूजा कयु दु अन पूजा कया अन भचिच ल्या वया चाहिँ झि कुमारी माजुन अन हया दृष्टि छु लकीबटी ज्यायन चंगु दु अहिले कुमारी ज्यायन पनि दृष्टि छु लका अन बिस्तारै हान ल्या बिजना थन वया कुया क्वा वया सेट भएर चाहेला अहिले आज गन दुकाइ छे ख लसखुस यान्टको छे धुवा बिजेना अन समय भका अहिले हान गने दियो चाहिँ थये छे ल्या बिजय अनि ल्या बिजय रङका चाहिँ उदिनी चाहिँ सिरल अन चाहिँ कने खुनु कने हान लुक्ने भ्याउने रका गने दियो जुना
छेपी परिवार त डकुँ चाहिँ लुक्ने भयो भने रका हान आज दुका ठाउना चाहिँ पूजाया हुने अन पूजायाना अन न हान अनि पिन्छन समय भना प्रसाद बिहा है अहिले हान गने दियो चाहिँ थये छे ल्या बिजय अहिले मूल आसने चाहिँ चुना बिजारकी चाहिँ अनन्छ जिमसँग खापा बन्ने हैन दक्षिताको ठो गने दियो त सित पिनी पि मनते चाहिँ किनी मखु